Mana duciye bugufi kugira ngo ijambo ryawe ryubake imitima, aho imitima yatendebukiwe, imitima yabaye ibirimarima. Yesu turasaba kugira ngo ijambo ryawe nitabaza rimurika cuza umwijima ngo rigakesha ijoro. Mana turasaba kugira ngo ubwiza bw'Imana aribwo bukomeza kugira muri ano materaniro, duturize munsi y'ukuboko gukomeye kugira ngo ijambo ryawe ribashe kuduhindura icyuma cyawe, ribashe kuduhindura ubwoko bwawe. Mwami Yesu, ijambo ryawe riduhindure icyaremwe gishya. Turaguhimbaje kukugira neza, turaguhimbaje kukushobora byose, icyubahiro no gukomera n'ibyawe iteka ryose, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Amen. Mureke dusome mu gitabo cy'abacamanza. Acha tusome katika kitabu cha Waamuzi ibice 11 ku murongo wa 5. 11 na haya yake ya 5. Haravuga ngo nuko abamori bakibarwanya, abakuru b'Igereyadi batuma kuri Yefuta ngo acikuke ave mu gihugu cy'Itobu. Baramubwira bati ngwino ube umugaba wacu tubone ko turwana n'abamoni. Amen. Bwana asifiwe. Asifiwe Yesu. Turashima Imana ko tubonye umwanya. Tunashukuru Mungu kwa kuwa tumepata nafasi. Ntabwo ari bisanzwe, si kawaida. Hari benshi batabonye umwanya, kuna wale hawakupata nafasi, ariko twe tubonye umwanya dushimye Imana. Lakini sisi tumepata nafasi, tunamshukuru Mungu. Twongere dusome abacamanza igice 11. Acha tusome tena ku murongo wa 12. Waamuzi ibice 12, ibice 12 ku murongo, tutangire ku murongo wa mbere. 12 ku murongo wa mbere. 12 haya yake. Abefurayimu baraterana baja ikasikasi, bazimuza Yefuta bati niki cyatumye uja kurwana n'abamoni, ntudutabaze tuzagutwikira mu nzu. Atukuze Baba. Amen. Ndagenda nsimbuka kubera ko umwanya ari muto. Taenda nikiruka kwa sababu muda ni kidogo. Ndagenda nsimbuka kubera ko umwanya ari muto. Tugere kuri 4. Aravuga ngo nuko Yefuta ateranya ingabo zose z'Igereyadi barwana n'Abefurayimu, abanyagereyadi barabica kuko babacuriye ngo mwabanyegereyadi mwe muri abacitse mwavuye mu muryango wa Efurayimu no mu wa Manase. Abanyegereyadi bahera ko bategera Abefurayimu mu byambu bya Yorodani, maze impunzi yose ya Efurayimu yahagera ikabasaba ngo yambuke. Bakayibaza bati uri umwe Efurayimu? Yabasubiza ati oya. Bakayibwira bati ngaho vuga ngo Shiboreti, nayo ikavuga ati Siboreti, kuko idashobora kurishitsa neza. Bagahera ko bakayifata bakayicira muri ibyo byambu bya Yorodani. Ico gihe hapfa Abanyefurayimu inzovu 2, inzovu 4 n'ibihumbi 2. Amen. Somye ndio jambo tumesoma neno hili mu cy'abacamanza mu kitabu cha Waamuzi. Mu byukuri kwa kweli ntabwo twari tuziteguye neza cyane, tulikuwa tunajiandaa vizuri, ariko kubera ko Imana ituboneye umwanya turavuga kwa Mungu ametupea nafasi tukaongea ile Mungu yaduhaye ametupea. Nagerageje kuganira kuri iri jambo, nimefikiria kwa neno hili. Somye umutwe w'ijambo uravuga ngo Abefurayimu bagirira ishari abanyegereyadi, wakafikiria vibaya kwa wengine. Abefurayimu bagirira ishari abanyegereyadi, wamefikiria vibaya Wagereyadi. Abanyegereyadi Israeli yagize ibibazo. Israeli imekuwa ibibazo baterwa n'abanyamahanga, wakashambuliwa na batewe n'abanyamahanga, wakashambuliwa na watu wengine. Biba ngombwa ko biyambaza wakalika Yefuta nawe yari umwana wavutse ku ndaya. Yefuta na alikuwa amezaliwa kwa amaze gukura, amekuwa bene se baravuga ngo wewe nta mugabane ufite mu muryango wa data. Wakasema hauna
hauna mchango kwa familia yetu. none turakwirukanye, genda. Tunakukimbiza, ondoka kwa familia yetu. Amaze kugenda, alipoenda bagize ibibazo baramutekereza, wakishakumbana na shida wakamfikiria. nawe yari yageze Imana mu mugisha arakomera. Mahala alienda naye amebarikiwa huko, akakuwa mtu. Baramwinginga ngo ngwino dutabare. Wakamwalika wakasema kujeni nitumara kutsinda bene ababanzi bacu, shinda maadui zetu, uzatuyobora tubera umutware, utatuongoza ukwe kiongozi. Atukuzwe Yesu. Haleluya. Ndashaka kuvuga hejuru y'ishari. Nataka kuongelea juu ya fitina. Ndashaka kuvuga hejuru y'ishari. Nataka umunyeshari mwenye fitina. Nimara mvuge ibintu biranga umunyeshari, nimara mvuge n'ingaruka z'ishari, nitumara tuje mu bwami bw'Imana. Sema na ubaya wa Atukuzwe Yesu. Haleluya. Yefuta amaze kumva ayo makuru, Yefuta aliposikia mambo haya, aravuga ngo abantu banyirukanye, akasema watu wamenifukuza, nigute bongarura ngo mbafashe kurwana, wanaweza kanirejesha aje ili niwasaidie. Aravuga ngo hari wenda bashaka kunyica, inawezekana wanataka kuniua. niyo yahize umuhigo w'Uwiteka. Hapo ndiye kuongelea moyoni mwake, Imana iramufasha aratsinda, akashinda. Amare gutsinda, aliposhinda, bene wabo baraza baramurwanya, ndugu zao wakampiga. Abefraimu baraza baramurwanya, Efraimu wakuja kumpiga. baravuga ngo wakasema, nigute wewe wagiye gutera utatubwiye? Wewe ni aje umeenda aje kupigana bila kutuambia? Nigute uja mu masengesho utatubwiye? Umeenda kwa maombi na kutuambia? Nigute wewe utera korasi tutakubwiye? Kwa nini wewe unaimba bila kukuambia? Wewe nigute uyobora ibiti bitatu twe tudafite na kimwe? Wewe kwa nini unaongoza idara tatu sisi hatuna? Atukuzwe Baba. Atukuzwe Yesu. Nigute uzara abahungu n'abakobwa twe ntabo dufite? Kwa nini wewe unazaa wavulana na wasichana sisi hatuna? Nigute tubona maendeleo yabakomeza twe ntabyo dufite? Kwa sababu wewe ni kwa jua nini wewe unaendelea mbele sisi hatujaendelea mbele? Atukuzwe Baba. Bwana Yesu asifiwe. Hari abantu bagiriwe ishari, kuna watu wamekuwa na tuvuze kuri Yosefu. Tukisema Joseph, bene se bamugiriye ishari, ndugu zake wamemukana, baramugurisha mu banyamahanga, kamuuza kwa mataifa, ariko Imana iramutabara, lakini Mungu akamuinua, Imana iramuzamura, Mungu akamuinua, Imana imuhindura amateka. Mungu akamugeuza. Bari abamugiriye ishari, wale walikuwa wamekuwa bakorwa n'isoni, wakakuwa na haya. Atukuzwe Baba. Atukuzwe Yesu. Tuvuze ku mwami wacu Yesu Kristo, sema juu ya Yesu Kristo, yakoze imirimo, ametenda maajabu, aja mu butayu imyaka minsi 40, akaenda jangwani akamaliza, yuzuza umwuka wera, akajaa Roho Mtakatifu. amaze kuzura umwuka wera, alipomaliza jaa Roho Mtakatifu, araza ngo agere muri bene wabo mu mudugudu w'i Nazareti. zake hapo Nazareti, Biblia iravuga ngo naho yarerewe, mahala amekomalia. ageze muri bene wabo, amefika kwa ndugu zake, bene wabo bamuhereza igitabo ngo abwirize. Ndugu zake wakampea Bible ahubiri. Asoma mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya, akasoma katika nabii Yesaya, aravuga ngo umwuka w'Uwiteka ari kuri jewe, Roho wa Mungu ako juu yangu. Atukuzwe Baba. Amaze kubwiriza, alipomaliza kuhubiri, aravuga ngo muzancira imigani, ngo muvuzi ngo ngahivure. Akasema mtanikatia hadithi. Arababwira akaongelea, arababwira ati hari muzanambwira ngo izo nakore mu yindi midugudu ninyikorere muri umudugudu. Mtaniuliza ati yale nimetenda kwa eneo zingine na hapa nitenda. Aravuga ngo ariko, lakini akasema ngo biragoye ko umuhanuzi yakwemerwa iwa, ni vigumu nabii akubaliwe kwao. Bararakara cyane, wakahuzunika sana, baravuga ngo reka tumufate tumutembagaze mu manga. Wakasema hata tumchukue tumwangushe. Bagiye kumutembagaza mu manga, karibu amwangushe, abaca mu myanya y'intoki arabacika. kidogo akaenda. Tuvuge rero kuri Yefuta umugaragu w'Imana. Tuongelee kwa Yefuta mtumishi wa Mungu. Yefuta amaze gutsinda abanzi biwe, yibwiye ko ibintu birangiye, alikuwa anafikiria mambo imekwisha. Abona bene wabo basha kumurwanya. Mandugu zake mwene data, ndugu zangu, ahari wenda abakurwanya nabo muziranye, abakurwanya tabari kure yawe, inawezekana wana wanakupiganisha, ikiguhiga ntikiri kure yawe, kile kinakupiganisha kiko mbali yako. Satani ni gitangaza. Shetani, nabonye Satani, umeona Shetani strategy ikoresha, ntabwo ikoresha strategy yo kuza ifite imbaraga ingugukanga. Hatumie mbinu ya kuogopesha, ahubwo izana amayeri. Yeye anakuja na ujanja, izana amayeri, anakuja na ujanja. Umuntu umunyeshari, mtu mwenye fitna, ngo ni mitekerereze, mafikiri yake,
ngo nyirayo yifuza kugira ibintu, yeye anafikiria kuwa na vitu mingi, ngo ndetse yabona ngo umuntu afite ikintu ngo akumva ko ngo yokimwaka, mwingine ako na kitu chenye hana anafikiria kumpokonya. ngo umunyeshari wabo wundi ubona abantu utifuza ko abandi botera imbere, yule mwenye fitina apende wengine waendelee. nimba ubona abantu bateye imbere ukumva umutima urakuriye umunyeshari, unaendelea mbele unakusikia fitina. umunyeshari yifuza ko abandi bogira ibyago, yule mwenye fitina anafikiria mabaya kwa wengine, kandi umunyeshari yule mwenye fitina niwe uzara umurozi, yeye ndiye anazaa, niwe uva mu mwicanyi. yeye ndiye anakuwa bene data murwanye ishari, mupiganishe fitina. atukuzwe Baba, haleluya, ahimidiwe Baba. haleluya. Mureke dukurikire umwami Yesu. Wote tufuate Mungu wetu. Petero yaranditse aravuga ngo, Petro ameandika, mwe mwamukunze mutamuzi, nyinyi mwamwizeye mutaramubona, mkamwamini hamujamubona, wasigaye mubikwa ikamba ry'izahabu. mnawekewa taji la uzima. Jambo ry'Imana ravuga ngo, neno la Mungu usema ngo tubikwa ikamba ry'izahabu, mmewekewa taji la uzima, ngo ritabasha kugashuka, hiyo haiwezi ngo ritabasha kwandura, haiwezi kachafuka, ngo ritabasha gushira, haiwezi kaisha. Bwana asifiwe sana. Asifiwe Yesu. Atukuzwe Baba. Asifiwe Yesu. Tugire gucya Yesu. Tuinue mikono kwa Yesu. Kurahunyiza muri ino mbeho wa? Unasinzia kwa baridi. Tugire gucya. Ko bazaga bavuga ngo cyuya cyawe abantu bahunyije. None uhunyije gute? Imekuwa watu sinzia lakini wewe. Cyangwa ino jambo ntigiye tumuntu adahunyiza. Wala hii neno haiwezi acha mtu wenka wa mufurero nukuri. Unakuwa kama yule. Mwene wacu wavuze ngo amesema hivi. Sinzi ukuntu yavuze muri rurimi nyene sinduzi. Mimi sijui. Yesu iryo jambo ryo tumuntu adahunyiza. Amesema mtu alikuwa anahubiri akasema hiyo neno akona neno. Haleluya. Hatukuze Baba. Tukuke Yesu. Tureke ishari. Tuache fitina. Ntabwo aricyo twahamagariwe. Hatukuitiwa hiyo. Twahamagariwe gukorera Imana. Tumeitiwa kandi ritangira buhoro buhoro. Inaanza pole pole. Ritangira buhoro buhoro. Inaanza pole pole. Bikagenda rikura. Naenda ikikua. Atukuzwe Yesu. Atukuke Yesu. Ngaruka z'ishari. Ingaruka z'umunyeshari. Madhara ya fitna. Ngo abura umutuzo mu mahoro mu mutima wiwe. Hana amani rohoni mwake. Abura umutuzo mu mutima wiwe. Hana amani rohoni mwake. Abura umutuzo mu buzima bwiwe. Hana amani maishani mwake. Abura umutuzo yaba yicaye akabura uko yifata. Yeye anakosa jinsi atajishika. Atukuze Baba. Haleluya. Ninasababisha hiyo mambo. Bene data. Ndugu zangu, icyo twahamagara no gukurikira umwami Yesu. Ile tumeitiwa ni kumfuata Mungu. Kandi ntabwo ari igipindi. Si kufurahisha watu. Ngo tubikwiza habu, ikamba ry'izahabu. Tumewekewa taji la dhahabu. Kandi ngo iryo kamba ntiribasha kwandura. Hiyo taji haiwezi kachafuka. Ngo iryo kamba ntiribasha kubora. Hiyo haiwezi kaoza. Kandi ntiribasha kugashuka. Haiwezi kurikira umwami Yesu. Fuata Mwenyezi Mungu. Shaka umwami Yesu. Tafuta Yesu. Kunda Imana. Upende Mungu. Shaka Imana. Utafute Mungu. Satani arahiga ubugingo bwawe. Shetani anatafuta. Satani arahiga ubugingo bwawe. Shetani anapiganisha nafsi yako. Uzinjira mu bayumbe ngo umunyamasengesho. Waombezi useme uko muombezi. Bazakubwira ngo vuga ngo Shiboreti. Watasema sema Shiboreti. Uzavuga ngo Siboreti. Utasema kubera ko umutima wa kwa sababu utabasha kubitahura. Haiwezi kafikiria. Uzinjira mu baririmbyi. Utaingia kwa imbaji. Niba kubwira ngo itonde. Wakikwambia uende pole pole bazaba bakubwiye ngo vuga ngo Shiboreti. Watakwambia useme Shiboreti. Na uvuge ngo Siboreti. Utasema umutima wawe tubasha gutahura roho yako haiwezi ikachukua hayo. Uzinjira mu buyobozi. Utaingia kwa uongozi. Bazakubwira ngo cha bugufi. Wakwambia nyenyekea. Bazaba bakubwiye ngo vuga ngo Shiboreti. Wakikwambia wariyoberanyije. Wewe umejiingia kisiri. Aba b'Efurayimu bamaze gutsindwa urugamba ngo barahunga, ariko bageze ku mupaka wakifika mahali mwisho basanga babategeye ku cyabo. Wakakuta barababwira ngo turasa boda. Wakasema tuzadusenga kimwe, tunaomba tuzatuzina igisimba, tuzaturirimba, ariko ikintu kitumenyesha kuri umunyamasengesho chenye kitatujulisha kama wewe ni muombezi cha bugufi. Nyenyekea, senga, omba, na uvuge ngo sinsenga, uzovuze ngo Siboreti. Kubera ko ngo ururimi rwa tubasha gutahura ibyo hawezi kutafakari hayo. Bariyoberanyije, wamejiingia kisirisiri, bababwiye ngo turabatahura ku kintu kimwe gusa. Wakasema tawajua kwa neno moja tu. Mugabo w'Imana Yuda aranditse ngo ameandika hivi, bene data, ndugu zangu, harabije rwihishwa baje gutata umudendezo wabe, baje gutata umudendezo wacu, baje gutata umudendezo wacu, ariko icyo tuzobatahuriraho tuzobabwira ngo muvuge tutawaambia muombe Shiboreti.
Siboreti. nawe uvuga ngo Siboreti. Useme Siboreti. Vuga ngo Shiboreti mwene data. Sema Shiboreti ndugu yangu. Nawe ngo Shiboreti. Na wewe useme Siboreti. Senga. Omba. Ngo sinsenga. Unasema turagutahuye. Tumekujua. Atukuze. Haleluya. Ririmba. Imba. Ngo sindirimba. Sitaimba. Turagutahuye. Tumekujua. Jambo ry'Imana ribafashe. Neno la Mungu liwabariki. Amen. Amen.